abafundisi bonke abakhoyo, ngibulise ibandla lonke likaThixo, ngibulisa nonke ngegama elihle lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Amen. Ngibulela ke elithuba lilinikwayo lokuba ngizokwenza amazwi olwamkelo, ukuba ndinamkele nonke enikhoyo apha namhlanje, ndinamkela egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen. Amen. Andizukuya kweli culo ligqiboculwa, ndiyacinga ukhona umuntu ofanele ukwenza loo nto, ukuba sichazele ngeli culo nobunzulu balo nako konke elikuxakathileyo, kodwa liye lenziwa ukuba libe available. Sicela ukuba umuntu sekhona program stations, kodwa ko-program director bazosidirector lezinto zo-program director ezo, umuntu alifumane. Ndimela nje ukuba ndithi siyanamkela apha eSt John in St. Church KwaZulu-Natal. Athe uThixo kule weekend masibe lapha kunye naye ngokuvuma nokuthanda kwakhe. Asibizwanga yi-executive ye-diocese, asibizwanga nanguye nabani, kodwa uThixo ngokwakhe. Sikholwa njalo ukuba uthe namhlanje kule weekend ndifuna ukhe ndihlale nani, ndifukame phakathi kwenu, ndigqithise okwam okanye imiyalezo, izinto endifuna ukuzithetha nani nendifuna ukuba nizazi. Sifumane i-information, sitheni ngoxa besincokola phaa e-ofisini uba sizoreceiva apha i-information yezu. Ngoku ufuna ukuzixelele loo nto kusaqalwa nje into yokuba le information yi-information yezu. uThixo ayigqithisa ngesisa sakhe nangothando lwakhe, so yi-privilege enkulu leyo yokuba ube mna nawe sikwazile uzofika apha. Ngoba ezinye izinto uThixo azawuzithetha okanye nazithetha nazipreparishele le weekend zinto esingenawuziva nakwenye indawo naphi na, ezilungiselelwe lo mzuzu ukuba silapha namhlanje. Ndithi ke xa nditshoyo, khulula intliziyo yakho, andizuthi khulula ibhatyi, khulula intliziyo yakho, uyivulele uThixo. Kungathi kanti yi-weekend yakho le, ngathi kanti yi-weekend yam ndingaqondanga ukuba kanti uThixo uze kuyo yonke le nto. Kuthiwe nje makubekho le yonke le qulequ yenziwayo, kanti uThixo apha hambele khona uhambele kum, uhambele nakuwe. Le nto ke ndithi ke masivule intliziyo zethu, sivulele uThixo, sivulele umoya oyingcwele kaThixo. Uthe umfundisi xa ebesikhokela apha, libala ngomntu ngokosecaleni kwakho. Noba ubuze nabani, noba benize nizothini, kodwa ngoku make sifocuse phaa kuThixo ukuba ufuna ukuthini na kum nawe ngale weekend. Yi-workshop le, yi-workshop le. Kodwa uyayibona imali ye-workshop. Mhlawumbi umuntu uyazifuna uba kuphi nabo bengadanga ndise-workshopini, kwenzeka ntoni? Yazibona sendiphezulu kangaka emoyeni, kuqhubeka ntoni? Yi-workshop kaThixo. Into zikaThixo azenzeki njengokukwenza kwethu. Mhlawumbi sinendlela yethu esasingayo ii-workshops, nesizi-arranja ngayo thina ngendlela yethu yalapha emhlabeni. Kodwa le workshop inomahluko, yi-workshop kaThixo, uzo-workshopha mna nawe. And ayizukwenzeka ngolu hlobo besilindeleke ngalo. Yenzela uba ngabe ugqithekile uqala uzilungise ngoku, uzikhondishini ukuba andikho kulaa workshop ndiqhela uyi-athenda yaphaya emsebenzini okanye ezindizaziyo, kodwa le i-workshop yekamoya oyingcwele and uzawusebenza ngolu hlobo lwakhe.
booster socks benxibe nekhola uhlatyelelwa ngolu hlobo. So nje seleyithathile uthi uye kwabonakala ke into yoba makubekho i-workshop ngale weekend kuba sawukhumbula ukuba apha eminyakeni kuye kwavakala into yoba kuyalotshwa ibutho labavuseleli apha edayosisi. Nalapho bandifuna ukungena ngobunzulu bayo sixelelwe phaya ukuba i-history siza kuyinikwa, kodwa ndinika nje le yebutho yalapha edayosisini of Grahamstown. Into yoba kwaye kwatyhileka okokuba kufanele into yokuba makumiselwe kulonjwe ibutho labavuseleli. Kuba kubonakala into yokuba ikhona imfuneko yemvuselelo. Ayenzekanga ngempazamo loo nto, futhi negama lisuka kude apho lisuka khona siza kunikwa imbali yalo. Kodwa kuthe xa kufikwa apha kwiDiocese of Grahamstown kuthandazwa ngegama, kwafikelelwa kweli gama lokuba libutho labavuseleli. Kuba kufuneka kuvuselele, kukhona imvuselelo efunekayo, kukhona imvuselelo yeziseko efunekayo ukuze ibandla likaThixo libe yile nto uThixo afuna ukuba malibe yiyo. Ngaphandle kwezinto thina esizifunayo nesifuna ukuba malibe yiyo, mhlawumbi silisebenzisile ukuba liseve ezethu iagenda. Kodwa uThixo this time uthe ngoku uzisa imvuselelo ukuze ibandla lakhe lenze le nto lifunwa nguye ngalo eli butho. Kwathiwa ke apha ekuhambeni kwabonakala into yoba makubekho le workshop uThixo akasilungise apha endleleni ukwenzela uba singalibali, sikhumbule ukuba ibisithini injongo kaThixo. Ndimane ndisigade ukwenzela uba ndingemki emxholweni wokokuba kuthiwe mandizokwamkela apha. Kodwa ndifuna ukuphinda ndilungise intliziyo yakho ukuba sikhona apha singamatshetshi. Yenza uba nalapho bangaba mhlawumbi kukho imeko yomane uzibuza uba kuphi napha. Ndabona izinto engaziqhelanga ecaweni yasetshentshi, kusetshentshi futhi asilahlekanga, sisekhaya. Futhi le nto singayo yinto yasekhaya, yile nto siyithethayo, yile nto siyiphilayo. Kuba sekugqibeleni sifuna ukuba sikhule side sifane nayo. Ndisike sive xa unyusa idini apha kumfundisi athi sikhule side sifane nayo. Atsho futhi awufike loo ndawo guqe ngedolo. Isevu iyayazi loo nto yenza ntoni once umfundisi athi sikhule side sifane nayo. Ibethe intsimbi. Udla ngosikhumbuza ngaloo nto ibhishophu uba uthi xa ithi iseva intsimbi kuloo ndawo. Kuba ibalulekile yinote into yokuba injongo yoba sibe lapha kuba masikhule side sifane noYesu Kristu unyana kaThixo. Ngaloo mazwi ke ndiyanamkela egameni likabhishophu wedayosisi uBishop Ebenezer ebekufanele ukuba uzawuma kule ndawo enze i-opening devotions, kodwa ekuthe ngenxa yeemeko zomsebenzi wakhe neengxakeko athe wahlangana nazo kule weekend, besisoloko siyicwangcisa kunye naye sisiza kuhle. Kodwa ke kwathi ke ngale mizuzu yokugqibela kwabonakala into yoba akazukwazi uba makaphumelele. Uthe ke ndidlulise amazwi akhe esingxengxezo nodini ngokunjalo bebeziplanile ukuba bezabe bekhona kunye nathi ngale mini yanamhlanje throughout this weekend. Kodwa ke siyazi ukuba bakhona ukuba usivulele uBishop uba masiqhube. Phakathi kwethu ke sesendithabatha ke elo thuba elo mhlawumbi siyi-St. John and St. Chad siyanamkela nonke kweli bandla. uThixo angahlanganisi ngobukho benu apha, angakashiyanga ngakho into eshiyekayo yasezulwini.
uThixo athe masikwenze egameni lakhe. Siyanamkela ke ngaloo mazwi. Namkela ke ngakumbi indwendwe zethu sinobawo apha. Yabona abanye abefundisi thina singaba lapha ngosibefundisi balapha endawo sisini. Mhlawumbe lawufika ixesha sawuyenza loo introduction yabefundisi kodwa ndifuna nje ukuthi single out ubawo umbatha okhoyo phakathi kwethu. Ubawo umbatha sizawumbona futhi sizawumva mhlawumbe uzawuzicacisela ngaphezu koba mna ndithetha kodwa uphuma phaya kwi-Diocese of Zululand. Yena ungu-chaplain we-province yonke yeViyo kwi-province yonke. Nalapho ke ndifuna umane ndithetha ndime ukuze ke acacise ngakumbi nangakumbi. Uphuma phaya kwi-Diocese of Zululand eMelmoth. Yes, uphuma eMelmoth. Ngeva xa utravelisha usiya kwezo ndawo makude apha. Akukho apha. Uyayigqitha yonke iNatal xa ubheka phaya kwaZulu. eMelmoth usiya koNongoma. Siya kuLundi kulapho akhoyo. Utraveleke all the way. Ukusuka apho ethunywa nguThixo into yoba makazoba kunye nathi. Ndibona ke efana noPhilip. La Philip awathi umoya oyigcwele makakhe ahambe nam umuntu phaya eNhlanga ithelwa likaKhandasa efunda incwadi phaya angayivayo ukuba ithini na. Ahambe ayokumtyhilela amcacisele ukuba yintoni le ayilesayo. Zangathalalise uPhilip kodwa waqubula waya wafika wakhwela enqweleni. Wafika uqala eqaleni weza naye kakuhle. Wagqibela esithi umfo kaThixo nanga amanzi. Kwalani ndingabhaptizi. Singake ekugqibeleni kwayo yonke le workshop singafikelela kweso stage ukuba elowo nalowo angathi nanga amanzi. Kwalani ndingabhaptizi. Uthunywe ke njengaloo Philip esuka all the way from Diocese of Zululand from Melmoth ukuba azoba nathi namhlanje kule weekend yonke. Baseza ke nabanye abakafiki. Ngaloo mazwi ke bawo siyakwamkela bawo batha basemambatheni. Siyakwamkela sinethemba elikhulu lokuba uThixo uzakusebenzisa kule weekend ukunye nathi asebenze ngawe. Le ndithi ke ezinye ii-details mandiziyekele wena ukwenzela uba ndingayilozi. Upresident ikhona enye into bangaba yikho ndinikele ku-program director. Oh yes, ewe umfundisi. Okay. Yeah. Yes, umfundisi ukunene. Yeah, usuka apha ephaya East London wawela waya phaya eMbashe Diocese. Uphaya ke ngo-Diocese of Mbashe kwi-Diocese yasekhaya. Kuba siyakwamkela ke umfundisi nakho umfundisi nonke no-Archdeacon Ngewu. Mandikumenshine nawe ma usincedile kakhulu ngosiphalela uba uzofika naye apha. Ngaloo mazwi ke siyanamkela egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Umfundisi uMartin esathi yizamoya oyingcwele kule ndawo uhle wenza umsebenzi. Amen. 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 Mandithathe ithuba lokuba ndongixesha ndibulise uCanon Mbatha, ndibulise uPresident, ndibulise lo mibutho kwi-executive yonke. Emveni koko ndibulise abefundisi bonke iprotocol observed. Ngokonga ixesha uthiwe mandize
Okokuqala kufuneka sizibuze umbuzo wokuba singani apha. Ungathi kanti ukhapha abazali. Zibuze wena ukuba kanene apha izothi. Because kuthi kanti uze nje kuba utyiwa ingqele nje kuba ke ulandela abanye abantu. Kuthiwe si-workshop. Le workshop ke iye ikhumbise into yokuba xa uworkshop uzovuselelwa amandla. Ndithe ke xa ndicinga ndijonga ngathi xa ndiphila ndaba ngatyhila kwathiwa dlulela phambili, ndaba ngatyhila kwathiwa dlulela phambili, ndathi ndakuma apha kwabase-Efese chapter 6 iphaa kuvesi 10 siphele kuvesi 14. Ithi i-heading yayo izikrweqe zobuKristu. Elokugqibela bazalwane bam, ndithi yomelelani enkosini. Nasekuqineni kokomelela kwayo, qhobani sonke isikrweqo sikaThixo, uze nibe nako ukumisa nichase ubuqhinga bobutyholi, ngokuba umzamo wethu asingowokuzamana negazi nenyama, ngowokuzamana nazo izilawuli nawo amagunya nazo iziphatha hlabathi zobumnyama balo eli phakade, nayo imikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasezulwini indawo. Ngenxa yoko qhubulani sonke isikrweqo sikaThixo, uze nibe nako ukuchasa ngomhla ombi, nithi nikufezile konke nime nini. Eli lilizwi lenkosi. Xa ndijonga apha, ndijonga le workshop, ndifumana ndizibuze umbuzo. Sizawuma phaa kusuka phaa ku-10 kuyoma ku-11. Elokugqibela bazalwane bam, ndithi yomelelani enkosini. Nasekuqineni kokomelela kwayo, xhobani sonke isikrweqo sikaThixo, uze nibe nako ukumisa nichase ubuqhinga bobutyholi. Le nto isifundisa ngenyaniso okokuba xa sithi sikuKrestu sizidalwa ezitsha, sithetha inyaniso noba siyaziqhatha. Because usenokuthi uKrestu ngokomlomo, kanti ngokwezenzo awukho kwakuyo. Yiyo le mhlanje kufuneka sizijonge okokuba ukuKrestu ngokomoya noma ngokwenyama. Ngoba inyama iyadinwa okanye iyakhathala, but umoya umntu mekehle. Ushiye ikhaya weza kule ndawo kuba uqhutywa ngumoya. Haleluya. Awuqhutywa yinyama, uqhutywa ngumoya. Ungoko ke ngeli xesha kufuneka uthi bawondizise okwakho uwe, ngoba asinanto ingeyethu, zonke ezi zinto ezikaThixo. Ethanda uthi uyoyithatha iglori yakhe. Ubusithi naye ndisindisiwe, kanti utsho ngomlomo. Izenzo zakho ziyakhabana nawe. Namhlanje sizovuselela okokuba uthi xa usithi uYesu uyinkosi, utsho uqinisekile, utsho ngenqindi lasetyotyweni elithi viva, uthi uYesu inkosi. Kunjalo nje ungajongi xa ukhe bekhe wathi ufundisa,
wathi le lizwi ayonto yokushirishwa namnye umuntu uthi hayi friend yami xa ithathile nami zoyithatha hayi wrong konja kanjani le nto iva wena ifikela wena yakuyifikele wena kufuneka usebenze ngayo silapha namhlanje esingayazi le mini kodwa uThixo beyazi yangichukumisa into ethethwa ngutata uNzwane xa isithi namhlanje ungalapha namhlanje kodwa ngomso uthethwe ezinye indaba yile nto kufuneka simenyanini uyothi ungekamenyanini usalibala ukutakataka ungene ebumnyameni ungene ufike ungene ebukhanyeni uthi usesebumnyameni ungasaphumi ebumnyameni litshone la ungobo namhlanje kufuneka sizothi siyabulela baba siphi izikrweqe zobuKristu izikrweqe zobuKristu ukumenyani ungajike enyani noba sowedwa enyanini ungajike noba sekusithiwa hayi uyazibona uwedwa lithi kulungile ndimele inyaniso noba bangathetha kakubi ngawo kodwa uthi kodwa inyaniso sizokumela inyaniso kaKristu asizanga kuzodlala ixesha lokudlala laphela sizoma ngoku sithi bawo songezelela amandla sizofuna amandla ngoku yebona kwathi masikhumbule sijonge imoto le xa ihambe imileage ethile uyithi wokuyijonga ubone okokuba ngoku lixesha lokokuba isiwe kowayo sizise izimpilo zethu kuYesu ukuze uYesu azijonge uba zifuna ukutshintsha ioyile azitshintshe ioyile uba zifuna ukutshintsha uplugs azitshintshe uplugs umuntu ongekho kwisevisi ungesathetha ubone uba lo akazange seviswe sizoseviswa asizokadlala uThixo makasinike okokuba sihlale kuye asixhobise ngezikrweqe zakhe ngoba sizofuna amandla ngoba amandla besinike wona endleleni ayabonakala uba ayafuna ukuphela kungoko ke ngokufuneka sivuselele ukwenzela uba siphume apha sistrongo ngaphezu kuba besistrongo ithi imimoya emdaka yakusondela kuwe ingabi nako ukufumana silwela lodwa sibulala ubumnyama apha siveza ukukhanya uThixo wakukhomba wakuthi umntu ndicela undithandazele don't be worried about uthandazela umntu thandaza umntu uthandaze kunjanje wagqiba uthandaza uthi thank you Lord because uyazi uba le nto uthandazayo iza kwenzeka ixhomekeke kwifaith yakho yonke into eyenzekayo yiyo le nto namhlanje sizothi Thixo makasiphe izikrweqe ukuze sikwazi ukufeyisana notshaba sifeyisana notshaba ngaphandle kuthetha izinto ngezinto ngawo kodwa kufuneka ungabi namsebenzi naloo nto uthi kodwa wam uYesu uyaphila ya nobaba ngakubeka izityholo ngezityholo uthi kodwa wam uYesu uyaphila sizothatha ezo zikrweqe namhlanje sizothatha ezo zikrweqe othi xa uhlangana nezinto ungabisenyabeni wehle ngoba uYesu wazehlisa kwade kwasekupheleni apha xa sithi siyathandaza sinoYesu kufuneka sinyathele emanyathelweni kaYesu singathethi enye ilanguage yiyo kaloku le nto uYesu wathi ndinika uxolo olulolwam uxolo uthe olulolwam olungani because kaloku thina sinoxolo ukuthi ndiyaxolela kodwa ukodwa luyaphi kanti usaxolela sizosusa ezo zinto ukwenzela ukuthi Thixo asiphe izikrweqe zokuthi xa sixolela sixolele ngeentliziyo zethu
sithi sakuthetha sivakala ukuba izikrweqe uThixo usiphile uYesu. Sizocela ezo zikrweqe namhlanje okokuba uYesu ahlale nathi. Zithi zonke izinto esihlangana nazo endleleni sifumane ke somelele ngoba sibe kuphelelwa ngamandla endleleni. Xa kuthiwa indlela endlela akudlali. Ifuna abomeleleyo. Abomeleleyo abanjani? Abomeleleyo abanezikrweqe zamazulu. Ufuna ube nezikrweqe zamazulu. Ithi noba uyahamba endleleni wazi uba nomelele kungenxa kaYesu. Athi umuntu ayisithi yabulela mfundisi uthi don't praise me, praise Lord. Because mna ndisisithunywa mna. Ungakhukhumali. Sizofuna ezo zikrweqe namhlanje. Kokuba uthi xa uhleli nabantwana bakho bakufa abantwana bakho. Ngoba abantwana bethu baphansi kwebridge. Sizofuna ezo zikrweqe namhlanje uThixo sithi sakuthetha ungathethi thina. Uthethe uYesu kubo ukuze zonke izinto thina esizivayo esizithethayo abantwana bazive bangeva thina beva uYesu. Because ngoku sizofuna amandla, ngoku sizothi uThixo makasengezelela amandla khona ukuze zonke asisanga kuzodlala. Awunawushiya indlu yakho uyotshona ekhaya. Uyayazi into ophume nayo ekhaya. Uyamazi uYesu uthetha ukutheni xa uthetha noYesu. Wathi Yesu ndihamba ndiya kuwe ndiyofuna amandla, ndizofuna izikrweqe zokulwa noSathane. Masicele kuYesu namhlanje ahlale nathi ukuze sithi siphuma apha siphume sinezikrweqe zokufeyisa uSathane. Because uSathane umile ngaphandle. Ufuna thina kanye sithi siyamazi uYesu. Ukwenzela ungathi xa udibana nezinto endleleni ufumane ubhuti. Yithi noba kwenzeka ntoni uthi ndiyabulela Yesu. Ngoba yonke le nto yenzekayo ngapha yazi uba kukho wena. Masimcele uYesu ngale namhlanje ahlale nathi uze nathi sihlale naye. Asiphe izikrweqe zokulwa. Ndiyachukumiseka xa ndibona ulutsha because ulutsha lufundile lwagqina alwayifumana imisebenzi. Lixesha elabantwana bam kokuba namhlanje uthi Yesu mandufumane umsebenzi ngegama lakho. Uthi le nto ndizayibhala ngolifayila isayina le-application. Uthi usayibhala uyincumele usayibhala. Uthi Yesu ndiyayincumela le ngoba ndiyazi uba izawuza neendaba ezimandi. Uthi wakugqiba uthi Nkosi Yesu ukhangele uba kuzawukwenzeka ntoni empilweni yakho. Size namhlanje sizofuna izikrweqe zokulwa noSathane. Masithi xa siphuma kule workshop sibe sixhobile sisindana zizikrweqe zokulwa noSathane. Ngoba uSathane ubhokile ngaphandle. Uthi noba kuthi uyakholwa ukuthi abaninzi bathi bayakholwa kodwa benza izinto eziro. Funeka uthi not in my name. Not in my name. Masilwe noSathane. Sithi Yesu ngena ngaphakathi kuthi kuze zonke izikrweqe sizicelayo kuwe. Xa wena wabaxhobisa base-Efese kungani thina ungangazixhobisi? Ngoba kaloku yena uYesu akaqali, uzawube engaqali engagqibeli. Ubaxhobisile abase-Efese. So nathi kufuneka siyazi okokuba uzasinika xa sicela. Uthi lo othe wacela kwegameni lam ndakumenzela. Uthi ndakuyenza. Masicele ke izixhobo ezizikrweqe zokohlula ihlabathi ukuze sihlale sinoYesu asengezelele amandla ngoku nangona
umzuzwana esemazisile kule ndawo. Utata uCanon Mbatha, umkhulu, ndimbiza njalo ke ndithi mkhulu, babumthiya, ototobe, siyathandaziyo, siyacela ukuthi ke usondele ngaphambili uzosinika le history yeviyo ukuthi intoni iviyo lofakazi. Sesithi ngoku sathi sithi ngoku sizalwa sazothi silibutho labavuseleli. Over to you ke dad. Kristu inkosi. Angihlale phansi. Angisayirobhi. Sayirobhi nje. Ngenxa yokuthi angisayirobhi. Ngiyambulela ukuthi ukuthi ma eplane lolu hlobo lokuba abantwana bakhe badibane ngalolu hlobo angenze nami ngibe yingxenye. Lokho kwenza ukuba ngingayirobhi, ngiyibulelele mina uThixo kuqala, angazi kodwa ngiyambongela. Okokuthi angifuni ukuthi uma ngabe kuthiwa ngokwehlulelwa uThixo abe seniveza njengoba nihleli nje kanje, abe senamangiveze ngemi phambi kwenu, abe sengikhulumisa ngesingisi athi you may be here. Ebese ngithini ukuthi traveling all the way from Zululand, kodwa kanti ngangingazi ukuthi ngiyaphi ngizokwenzani ngoba kwenze njani. Uma ngingakubonanga lokho ukuthi I am here because of His grace and nothing else. Hayi ngoba nginjani. Utaveta uNkulunkulu, you raises one from the ashes. Umhlalise nama-princess from the dunghill. Thatha lapha emkhubeni. Uye lo. Nobody is qualified to be used by God. No CV. Uvela isukelele nje noma ubani. Ayisebenzisele ngendlela yakhe yena. Ngoba akusiyena umuntu osuke esebenza lapho osuke ethatha uThixo. uThixo osuke esebenza naye. Angize ngazi indaba. Kuthiwe bekubhalwe ngesingisi lokho bekuyimessage engitholileyo. Ngase ngithi akusho ukuthi laba bantu bakhulunyiswa ngesingisi. Ngakho ke ngine brief background yokuthi iviyo laqala kanjani. Ngitheke iviyo lofakazi bakaKristu started in 1948. Abengakazalwa abanye. Amen. Ngenzeka ngithi ngazenzela. Ningibongise njalo sengiyibabangela nje sengiba nomhawu ningibongise. Tuesday bebethi happy birthday to you. Yami. On Umhla 21. So all is by His grace. Naleminyaka ebengifika kuyo le Bible liyasho lithi i-blessing, kodwa it goes with so many challenges.
eda-ke 2 ngaphezu kwaleyo mnyaka. Uma ungayazi-ke leyo mnyaka, wena-ke uzala unjalo. Kodwa nje khona iBhayibheli lapho lithi khona iminyaka engaka isibusiso, kodwa goes with so many challenges. Sengikulokho-ke ngiyakubona ukuthi hawu kuleli zwe sesiphila kulo kanjena, noma ngithi ngifocusela abana abazukulayo ngikude kubazukulu, grandchildren, especially these days. Uma uzwa yonke what is happening, abathola ukuthi sebebulewe, kuthiwe njalo wabulawa wayesereshini, very painful. Ubona nje ngoba nginabazukulu nje sengizoba hooked kubo because of what is happening. Kodwa kugcwaliseka lokhu kushoyo ukuthi iminyaka engaka i-blessing but with so many challenges. Ngoba engabe usuyihambele namba abazukulu. Okay, ngizoze nethi ngize ngeyindaba. Bengisathi-ke ngizobeka i-background how iVio started in 1948. It was started by 2 young priests. Mfundisi kwakungu-A.H. Zulu, owatheswa wayeseba yi-South African Bishop kwakuseyi-St. John's then eMthatha. Ebuya-ke sezoba yi-Diocesan Bishop kwaZulu, kodwa it started before he became a bishop. He was the first African bishop or black bishop in Southern Africa. Singaxoxa okudeke futhi nangayo. Kodwa yaqala ngaye benomunye umfundisi uPJ Mbatha wakithi indleyodwa. Umbatha-ke kodwa ngaleso sikhathi he was in Swaziland. Ngoba kwakuseyi-diocese eyodwa, i-diocese yakwaZulu. It was Diocese of Zululand and Swaziland. So wayese eSwazini uPJ Mbatha. uZulu was in the Diocese of Natal. When these two met, they shared exactly the same anxiety and desire. Babe nenkinga bayithola ukuthi in their ministry they have a problem. A problem ngeyokuthi sakhuluma nje. Inkinga yabo eyayinkulu. Sezokhuluma. Satisfied with their ministry. Lokho kwakwenza babone sengathi akuhambi kahle. The reason being what they learned
ufunda nje Acts 2 alaleko verse 42 uyale uyathola ukuthi ibandla likaNkulunkulu lalinhliziyo limoya and sharing everything together. Akekho wayeswela athi bedla abanye bengazi. Ongenalutho wayefihleka in the family. Bawariswa yilokho ukuthi uma kunalesi sithombe sokuthi akwathi sefikile umoya ingcwele abantu baphila as one family under Christ head, directed by God Holy Spirit. What went wrong? Yini leli bandla balelusile manje lingabi leli? Number 2, uJesu warned his disciples. Uthi, do not move away from Jerusalem. Nize namukeliswe amandla. Ebese niba ngofakazi babo. Kuyabakhathaza lokho. Bakhathazwa ukuthi uJesu commissioned his church. Hambani nezizwe zonke abafundi bami. Kodwa manje na abantu ibandla leli alikwenzi lokho. Yabona nje njengoba sila ngishumayeli. Kusho ukuthi ibandla liyamkweleta uJesu. Ngoba kuthiwa bayokwenza. Nizokhumbula ukuthi when Jesus called his disciples, abanye bafika bedoba olwazi bashiya amanetha ukuthi I will make you fishers of men. Esebenzileke when they were already made. How? uJesu imparted, deposited his life kubafundi bakhe. He invested his life kubafundi bakhe. Ufakazi walokho niyakhumbula uPeter ithi intombazane lokho ube nayo. And Peter was not aware of that. Ukuthi kanti uphila njena impilo yakhe is reflecting Jesus. Impilo yakhe is projecting Jesus. Uyaqhamuka nomuntu khawunempela lona ube naye aphika uPetru. Akazi uPetru ukuthi kanti ubuJesu lukaJesu is in him. Sekuzisho bona ukuthi lo noma bethini ube naye. Manje labahlushwa yilokho ukuthi why is it no longer happening? Ngoba kuthiwa bahambe ibandla lihambe liyokwenza abafundi bakaJesu. Siyaqhubeka. They then spent much time together studying the scriptures and trying to find ways and means of improving the church. They were not satisfied with the church as it was then because it differed drastically from the early church. Uma befunda ngalo nje eBhayibhelini bese bebuka baliphetheyo hayi akuyonento kaNkulunkulu. After praying and discussing the 7 rules of the religion were formulated, as well as the motto and the theme verse. To Christo inkosi. The motto, Christo inkosi. Christ is the Lord. Is also used as a greeting. Tina nje sayithatha lento. Hayi, sase
singasasho ukuthi sawubona sibasha saba ngokuqala abasha athini ukujoyina uhistory eDawson yakwaZulu uKristu inkosi uyabusa bese sizombona lapho wena simbona lapha ehlanzekile amen Jesus so when you meet a member of EVO wawuthi uKristu inkosi bese uyabusa the response uyabusa he reigns. The aim is to emphasize the fact that if you are a member of EVO and accept the Lordship of Christ, when you say he reigns, that is to say that he reigns in my heart. Amen. He reigns in my life. Amen. Acts 1:8 was chosen as the theme text of the liturgy. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So basically, kahleke kusasa ukuthi uma umoya esefikile kuyokwenzeka lokufakazi. So bese sikhuluma ngentwanyana ke ethile ke khomsayo ukuthi mananga umoya wakho ufikile pho yini abantu bangaphumi ngoba esefikile umoya uyakuqina uzokuba ufakazi. Ivero Ufakazi bakaKristu was launched in 1948 eDawson yaseNatali ke khona ibandla iparish esiphakathi edolobheni ebizwa ngokuthi iSt Faith uBishop Alpheus Zulu ke wayese St Faith Parish so ke it was launched at St Faith Parish 1948 and in the Diocese of Zululand was also launched the same year a parish in St Thomas Iseshowe St Thomas Parish. That's where Babumbatha was ministering. Isibalalele kahle ukuthi kwenzakalani. When EVO began to take shape, it brought about some fears to most of the clergy. From underline lo uze uthi nama ngabe nihlangana nabapho kunzima nize nazi ukuthi akuqali ngani umkhuba wakhona la ekhaya. It brought about some fears to most of the clergy. Ayina kubantu bebandla kuba priest. Tshela ukuthi uma kulukhulu ukuzwa kumfundisi qala kuzoba njani ke kuwe nje mhlobo wami. As a result, the legion experienced great opposition from the clergy in the diocese. Khuluma ngeDiocese yakwaZulu. It was said that PJ Mbata was bringing Zionism in the church. Fakuboni singamasheshi thina asiyazi lento ayenzayo. Fakubuyoni manje ebandleni lasesheshi futhi kwakuseligugu ukuthi Church of England. Si Church of England thina saphathiswa ngoRoshi siwama missionaries. And so he was accused ubabumba ngokuthi ufaka ubuyoni. During Bishop Trepp's episcopacy in 1947 no 58, a number of clergy approached the bishop accusing Mbata
ngale Zionism athi bathi wenzisa abantu ubuyoni kwakungaziwa esheshi ukuthi ngasukuma umuntu lapha uzofakaza ukuthi uJesu menzeleni wathiwa ugila umkhuba esheshi kusuka umuntu ongagcotshiwe ongabekiwe ayinomkhathekisti azoma ameni ayikazoma ameni badla into yaseyiyoni le. So they felt he was causing a division ebandleni. So the number of priests approached umbishop accusing Umbatha ngalobu buyoni Zion practices. But he's bringing division in the church, particularly with his emphasis on healing and personal commitment to Christ. Nesho wenziwa ngabantu abakholwayo lo ukuthi wena ukuthi usinikele kuJesu. Umfundisi athi uthakanxekile uphambene ekhaya kusho umpriest ngoba babengakwazi lo ngakho ke Umbatha ke wa solo kakhulu. At that time such practices were foreign, especially in the high church. The only priest who supported Umbatha kwaba uCanon PLDBN. Kuyo yonke idayosisi kwaZulu kwavela umfundisi oyedwa owathi Mbatha ngiyakuzwa iyiyo lento. Amen. Waseyithatha wayifaka ebandleni. Umuntu kenje nangokwemvelo yakhe owayenenkani wathi ke come what may ngiyalifaka iviyo la. Amen. Walifaka bangeniswa abantu uyena futhi noba ngokuqala ukuba abe usihlalo weviyo lo babubiyela eDawusisi kangangokuthi kwaphuma kuya eviyweni abantu ngoba bengangenisiwe emaperishini phela ngoba babezenzela ngenkani laba basebezweni bebandla babengeniselwa engqungqutheleni. Sithi ingqungquthela njalo kwangabantu nje mhlawumbe abangama20 ku-20 Season Conference. Nalaba abayile awungesibona abakaMbatha noBiyela abayitholela bona beqhamuka amanye amaperishi babehamba ngokucasha ngoba badala umfundisi wabo. Omunye nje wababamba sebengenisiwe wabhalela uBiyela incwadi evuthayo ukuthi uthatha abantu bakhe wabangenisa eviweni ngakho ke kusho ukuthi ke uyo sezeministerisha kuleyo mizi accusing baba uBiyela ukuthi okusho sebephethwe nguwe uwebo usuzobona nezidingo zabo lapha eperishini ngoba usubathathile. Okwalandela lapho ke Biyela was the first assistant chairman of EVO movement. The other priest who responded positively kwaba ubaba uDlamini lona wagcina sengumbishop lapha waseMthatha. Waba unumber 3 ubaba uDlamini ndidawusisi ukuba efika ke njena ngoba vele wayese esengenile yena evikeni ngoba wayevele eseperishini kaBiyela. Iperishi yakithi leyo wayevele eseperishini wathi egcotshwa nje ethatha iperishi eSt Augustine apha eNquthu wayefaka
abantu eviweni. Naye buwabuke ukuthi usho ukuthi waphambanisa ubiyela vele. Right? Kwase kuvela nomunye omhlophe. The only white priest babesebaningi ngaleso sikhathi vele abamhlophe. The only white priest who responded positively at that time kwaku Raymond Rickards wayekwanongoma ke yena ephethe mission yakwanongoma eyayine enye i-outstation enkulu okwakuthiwa kusesen Luke's Mapopo kuyimission ke nakhona. He introduced the legion in his parish lomlungu omhlophe. Wayifaka lento naye wathi kuyizwe kahle ngenkathi athizwa kahle uthi this is because yenza abantu babe committed to Christ. Lokho okwamthatha kakhulu. Rickards was very much impressed by ivelo fakazi bakaKristu. Two most important features is fine rule of life. He was impressed with the fine rule of life. Okwesibili, a strong evangelical emphasis whereby every member promised to try to get one person for Christ a year. So kwedlula kancane kulokho kusazi ngoba khona abakweleta uJesu la. Debtors. Asiyeke la kwamanje sikhuluma ngomlando. uRichards ke lona lomfundisi also faced the opposition from his assistant priest and the catechist. Uyabona? Kwasekhona nokuthoka ngama-helpers, lokho sekwathiwa ngama-lay ministers. Hayi khona. Babese eperishini ke yayingakabi i-email iparish yikho lo assista uRichards yayingaphansi kodwa inkulu nebandla elikhulu. Hayi tholakala ukuthi uthi efikile nafake lo moya i-assistant yakhe ebimbona izintathu uyifakile uRickards. The laity were also skeptical ngalokho kwenzakala. But the seed he saw at Mapopoma, that parish St. Luke, began to germinate as he was strongly supported by the two young married women. Omakoti nje abasebancane bamuzwa ngazo zombili bayinikela kuJesu. Omunye kwakuMrs. Ngubane omunye kuMrs. Sithole. uMrs. Sithole ke uJudith became interested yena ke wayeselifaka wayelithishelakazi wayeselifaka kwabanye othisha. Angibajove laba esebafundile njengami. Ngibajove ngoJesu. Wayifaka lento faka elinye ithi community ekhaya. A community of the Holy Name nje esinayo kwaZulu zithelo ze-VF lapha zaqala khona intombi ukuba akhona nje simncwaba nje last Friday not lezwa le simncwaba zabuyela emuva inkomo. Niyangizwa ezase zimlobola anithi phela ade
ebikhula nje intombi izithandane nethandana naye bawuze boshada bengakaze bathintane. Singofakazi. Singofakazi. Ngizwa ubuhlungu ngendlela esimangaliso indlela ingane izala ngayo ukuthi uNkulunkulu wami ngoba lengane ithe saba intombazanyana ngayisikithi-ke ithuma ithi bese sithi lejiji ithuma isithi ebese sithi siyintombi ithuma isithi bese sekuliqhikiza. Bonke laba bantu bayafundiswa uma engena kulesi sigaba uyakhiwa, angene kulesi sigaba akhiwe, angene kuleli level akhiwe to mamahood. Manje umezovele esuka intombazana yothi mama usayijampe yonke lemfundiso akasephinde ayithole futhi. He lost it. Ngakho kusekuba mama walutho ngoba ngakade akazabe umama nasenganeni yakhe ngoba uyizale esathengelwe iphethe kwayena. Ngakho ikhula nje ingane yakhe ayazi ngisho nephethe likanina, yazi iphethe likagogo. Very painful. Ayimasi nobaba nani nobaba ngoba nomfana unjalo ulahlekelwe ngutsizwa ulahle siyasithi iphumuke bese bayisizwa asabe inqwele. Ujampile wayekhehleni sekhehlezekile ayisekhisizwe singambona noma uthe uyashobinga lapha echitha amanzi lapho wasengathi uchama nge-watering can. Sekulimazile ukusizwa abantu. Finish. Lezi igaba afundiswa kuzo to babahood, to fatherhood, skipped. Ngakho ayekababa walutho. Yikho bekulala nalangana nje ngoba abakhiwe babhele bagijimele ukuyohlala ndawonye unmarried. Abayiprepare le impilo yokuthi ukuhlalwa kanjani sekuhlala ndawonye. Ngoba usufika ebudodeni wafika ebumambini. They skipped zonke lezo imfundiso bagcina sebethi end up bebulala. Unfortunately, very painful. Bengizama nje-ke ukuveza ukuthi lona njena iy'nkomo zabuyela emuva. Uyisekhale inyembezi. Kwatholakala ukuthi sekhethile. Nike libone ey'tolo ey'motweni. Mhlawumbe ufuna imoto ibise uyibona leyo thawu nansi uyafika isibhalwe ukuthi sold. Sojabhela khona ukuthi bengiyithanda siyidayisile kuthiwa sold sibhaliwe sold. Angithi-ke nabantwana bakaNkulunkulu uma somukela iJesu you are bought, you are bought with a price. Ngakho silapha njalo sidayisiwe. Ngakho konke ukuthi gaga ukuthi kuza kimi kuyagijima sold. Unfortunately. Noma ungeza nebhodlela likagoloko uthi nakho kuyaphuzwa lokho sold. Angisangeni lapha kusangithinti lokho mina. Akuseyikhona okwami sold. Ngathengwa ngegazi laseKhalvari. Sathane sathi gaga athi hayi abanjena sekubhalwe ukuthi sold belonging to Jesus. Amen. Senomnini naye makuthiwa sothi kusho ukuthi sinomniniyo. Yabona mosomukela Jesu sunowakho. Ngakho konke okuhlaselayo sekufike kujambele khona ngoba umangaye. Yikho siyothi Jesu lo esimangaye kuzo zonke izinto. Injalo lento. So-ke bengisho ukuthi ngoba wayesekhanyelwe wakwazi ukwehlukanisa ukuthi akabizelwe emendweni. Ubizelwe emndenini. Ezongena ey'ntombi.
sekhetha uJesu kwamkhanyela ukuthi yonke into ihamba ngobizo nangesiphiwo sikaNkulunkulu. Even marriage is a gift, is ewepho uNkulunkulu. Hayi le ndaba esasingene thina ndle emnyama lapha engqondweni ukuthi nje makuzaba intombazana kuthiwe zabuya inkomo. Siyetshela ukuthi uyogana. Ungaziyo ukuthi nakho kuyisipho kunobizo ukugana. Yabona? Sedlule endaweni eyiningi kodwa uma sekusile sekukhanyisa uJesu you understand ukuthi yonke into is a gift. Amandla ke eviyo, the strength of evil in the Diocese of Zululand was among the youth, whereas in the Diocese of Natal was among the adults, because all the people from all over the country were working in Durban. Angithi kwangakahlalwa ayingakabikho kwakuhlala emahostel ingakepha amalokishi la. Yikho ke eNatali, Diocese yaseNatali ngoba u-Alphonse Bishop Bishop wayeseselfake edolobheni, ngakho ke wayithola labo abantu abeza ngomsebenzi lapha ya. Whereas emakhaya kithi thina sasingabasha sikhona. Angathi babe emadolobheni kwangakahlalwa ndawonye. Ubaba wayesuke ehambe yosebenza engwasemakhaya. Yikho ke Natali lahamba kancane ngoba lalingene kubantu abadala lapho nabo ababe sebenza eThekwini. Unlike kithi lapho lalitshaleka kakhona kalula emakhaya singabasha. Right. Lapha yana engithi kwavela khona isystem okwakuphethe khona lo mlungu wayekhanyelwe. Lo mfundisi oyi-assistant wayemelene nalo wayebashaya ebafica bethandaza laba beviyo eze nemvubu abakhiphe esontweni literally. Ngelinye ilanga wangena iphethe imvubu bamdumela. Abantu beviyo bethandaza lo bambamba bamkhiphela phandle bakhisa. Akaphindana. Bamba bamkhiphela phandle base besikhisa lesontweni baqhubeka nokuthandaza esontweni. Bekhisho umfundisi ebashayela ukuthi bayathandaza. Neza ukuthi kumnyama kimi wena ukhanyisayo ngole Nkosi. Ngendlela kwakulikhuni ngayo. Kodwa ibona futhi leyo parish eyaba nevi elaba strong. Kakhulu. Ngoba emveni kwakho namhlanje nakwakuthiwa bahlukunyezwe kakhulu. Kodwa bona bama noma babehlukumezeka they stand ngoba babekwazi sebekutholile. Futhi babengadidekile. Kwabakhanyele nje ukuthi lo line uyiwo baze bakhumbula kwakhanya ukuthi nebandla likaKristu likhona njena livele sihamba phezu kwegazi labafeli. Lafela kulula. Selokwathi inhlobo. Ngakho wena ungathi uma usohlangabezana nobukhuni usibone sengathi kuqala ngawe. Into zakhona. Uma usumela uJesu nje uzothi wena uzohamba kalula ngani ngoba ulandela naye akafihlanga ukuthi if you want to come after me deny yourself and take up the cross. Self must go and is replaced by the cross. And you must remember when you carry the cross, you don't descend, you ascend. And don't forget the cross is heavy. Don't also forget that the mountain is also heavy. So if you say Taba plus cross, yeah, what? It's more heavy. So isimo ke saba njalo kodwa lama kwaze kwavela kwabasha kwaZulu kwavela abapriest savela la sinomzala abanye babamazi umzala sewa inkosi yambizele eparadise no baba uDlamini
kwavela abapristi, kwavela indela, kwakhiwa i-community. Ngoba kwase kukhanyile. Wathi nje ba. The community of the Holy Name in Zululand owes its existence to the legion. Saba i-community izithelo zevini. Lapha abantu abasha bathi mase benqumile behlukanisile bakhanyelwa ukuthi yonke into yenzeka ngobizo likaNkulunkulu. Ungabizelwanga emshadweni, uNkulunkulu uyakwazi ukubizela ebundeleni ukuphila. Awuye emndenini ngoba ungaphili kahle njengomuntu wesifazane nomuntu wesilisa, uya kuyingqokonqoko nje intombi yakwenu. Ngoba uma owami uzwayo ngamuzwa engibiza. So ke lama kanjalo ke i-community of the Holy Name. After the resignation of Bishop Trapp, wayesebizwe-ke empeleni kwakwi-translation eseya eCentral Africa. Abafundisi ngoba babethu umbatha udala i-division ebandleni. Selanda manje nivini. Basebenza i-resolution kwakuzoba ne-synod. They made a resolution e-synod eyayithi iviyo alichithwe liqedwe, must do away, uphasiswe esinodi lokho. Fortunately waseyatranslatewa esekhethwa ngabase-Central Africa lo bishop ingakahlali isinodi kodwa esekhona ama-agenda ama-resolutions sebawafakile. Angazi ukuthi yini ngaphandle ukuthi uNkulunkulu uneyindlela zakhe, ngoba kwakufanele idini ivicar general, ngoba engayikho idini kwakuyivicar general, kwakufanele iqhubeke mhlambe iyenze isinodi kodwa ayikwenzanga kwaze kwakhethwa uBishop uSavage. Uma efika uSavage uthi go through i-agenda nama-resolutions okwakuzoba sesinodi. Wathola ukuthi ngoba iqhamuka eCape Town akayazi lento okuthiwa yiviyo. Fortunately lalizohlangana. Angithi ke thina sasihlangana intsha from Monday. Thursday kuzobe ngene iviyo, sasingabe saya emakhaya sisuke entsheni bese siya eviyweni. Fortunately ngoba lalingakemukeleki emaperishini amaningi, lalizoba se-St. Thomas okuvele kungaseduze kwalapho uBishop uhlala khona, just outside ishop. Umntwana omlungu wazohlala eviyweni ahambe ngokuyolala ngoba vele kwaseduze ekhaya. Observe ukuthi lento ayibona ibhalwe phansi kuthiwa kumele ba ichithwe yenzani. He was so impressed. Uyabuya lapho ubhala citation yesinodi ucharge yakhe wabhala ukuthi I wish everybody in this diocese ube ngabe ulivi. So the motion was lost before it was moved. Ngoba sivele kwi-charge yombishop ayibanga isaphakanyiswa silahlekile laselisimama kanjalo ivi. Nize nibona ukuthi kwakuserious kangakanani i-opposition uma basebeze bethi aliyochithwa esinodi. Isithombe lesesipheleleyo sokuthi if you encounter any difficulty ngoba ulive nize nazi ukuthi awuqali ngani. Awuqali ngani. Laselima kanjalo. That was 1964. Iviyo ke line constitution. Ubaba uMbatha uthi ethandaza ngelinye ilanga
uNkulunkulu semambulela abantu bebandla, ibandla liya esontweni, bangena esontweni. Uma bengena banama-label la, banama-label bonke bawungena esontweni, banama-label la, bangeneke esontweni. Uthi-ke ebesenenhlizwe balindeke baze baphume. Uthi nangempela alinde ine-vision baze baphume nama-label. Usethi lo okhulumayo lama-label ngithi babonile bengena, uthi nithi yebo, uthi izolo ubonile ukuthi baphuma basaphuma nawo ama-label, uthi yebo, uthi bangena nezono zabo baphume nazo izono zabo ngoba abamemukele uJesu osusa izono. Uthi kwaba i-challenge more ukuthi kudingeke kangakanani ukuba abantu bazi ukuthi ibandla likaNkulunkulu in baptism umuntu is incorporated into the body of Christ. Ngakho-ke uphila kwenze njani ukuba uJesu akhulwe kuye aphile kuye. Ngoba uma kuhleli uJesu empilweni yami, uJesu akahlali nokungcola, akahlali nesono, ngoba wezela ukususa sona emhlabeni sona. Impuku nekati kuhlalisa ikati nempuku. Ngakho nje uma kukhona uJesu kuwe nesono uzeyibonela kanye ukuthi abanjena-ke hlale ngibathola nje kodwa hayi not this one, abanje sabu Jesu kuwe. uBishop Savage-ke wakubuye-ke waku-endorse-ke impela affirmed iviyo njenge-movement ekhona ebandleni. The Legion has its own constitution. The Constitution of the Legion of Christ Witnesses provides for a structured hierarchy which is elected at all levels. Kufuneka babe eperishini sibe khona isigungu seviyo nasemagatsheni uma ngabe district outstations uma inkulu leyo parish kuyabe kuhle nabo babe nesigunganyana sabo kuze kwenabe edawusisini kuze kwenabele nabo archdeaconry. Kithi nje i-archdeaconry siba ne-conference yama-archdeaconries uma for 2 years kuthi ngonyaka olandelayo ebese kuba idawusisi yonke ndawonye. Kwenzeka lokhu ngoba selandile uqala kwabo i-conference yedawusisi yonke yayenzeka yearly, kodwa kwathi mase kutholakala ukuthi accommodate kahle kwase kuthiwa alibe kuma-archdeaconries bese kuthi ngalowo nyaka bese bayingqungquthela enkuluka. Wathola ukuthi kuyasebenza lokho. Sase siba fortunate kakhulu ukuba kuthi the two founders of iviyo bazosebenza ndawonye ngenkathi uBishop Alphonsus uBishop wedawusisi. Yena-ke he made it sure ukuthi once a year unalokho kubizwa ukuthi iviyo consultation. Abafundisi bazohlangana naye kohlangana ndawonye ukuba umfundisi nomfundisi azi-report e-personal camera ukuthi how is iviyo functioning uma lingekho kwalo.
kumele bachaze ukuthi umsebenzi uzokwenzeka kanjani uma abantu bengabamukeli uJesu. Imission yebandla of making disciples izokwenzeka kanjani uma abantu bengenaye uJesu, ngoba iviyo liyi-mobile clinic. Uma uphuma mobile clinic awuvele uthwale ikhanda ziphume. You start at the dispensary. Khula box yakho, you go to the dispensary. Babonesi bangishayela izandla ngikhuluma ulimi lonesi. A dispensary abese phuma mobile clinic. Iviyo ke likhonela lo uJesu uyidispensary. Alamuwe seniyohamba ke senijova abantu ngoJesu elimphetheyo. Ileyo inhloso injongo nenhloso yeviyo. Laqala ngenxa yalokho ukuthi nanti ibandla lingafani nebandla lokuqala, kanti ibandla is commissioned, sent, we're a sent church to make disciples. Okungukuthi abantu bajovwe ngokuJesu. Uyabona ke noma ngazothi uKristu uyinkosi uma awudispense lutho mengekho kuwe. Ngoba ukhipha esilikhipha khula box elimphetheyo. Nengayithi zokujova uma kukhona ufanele bajove. Khipha le khula box ayiphetheyo aphume nayo dispensary. Akathwali ikhanda. Manje uthola ukuthi amaKristiane athwala ikhanda. Iviyo ke laqala kanjalo ke ngale nhloso yokuba kwandiswe abantu abajovwe ngoJesu. Hallelujah. Kubalulekile ke nokuba urector or priest in charge or a person appointed by him as the legion's spiritual advisor or chaplain abe khona eperishini, abe overseer urector nomfundisi in charge ukuthi iviyo liyawenza umsebenzi. The members of the legion archdeacon level nalo liyakhethwa ikomiti, bekhona ikomiti elengamele lokho ngoba yilona elizohlela nemihlangano ye-archdeacon. U-archdeacon naye kumele abone ukuthi iviyo, ngoba uma kuthiwa i-archdeacon conference kusuke kuyena ohosting. Ngakho kufanele abone ukuthi akahosti zona izinto nje. Bayakhula yini abantu? Sizongena kukho-ke kusasa sesibuka ukuthi iviyo lenzani. Bekuyisithombe nje ke lesi sokuthi nize nibe nesithombe sokuthi it is not an easy goal. Kunama-challenges akhona from within nangaphandle phakathi ebandleni. Uthola ukuthi nama-members amanye anikhonza nawo kumele ingani laba abathi ingani phela laba abathi sebesindisiwe bona bayadela bona asebesindiswe besesemhlabeni. Kodwa uJesu weze emhlabeni uzosindisa izolo. Abadalana basindiswa bona bazosindiselwani besezulwini. Yabona ukuthola ukuthi abantu babhuqana khona ebandleni. Phela bathi sebesindisiwe la. La phela sebesindisiwe. Ama-challenges zonke la abhekene nama-members eviyo.
ukuthi uma sisenabantu abanje sine-mission khona la within. Kusho ukuthi lo mntaka kaJobe asikawenza umsebenzi khona la ekhaya. Kufana nabantu in-marriage. Uthola ukuthi umama la ekhaya, umakoti, angiyazi indoda enje. About her husband. Angiyazi indoda enje. Kanti unamadoda amangaki? Uyi-comparison naye. Wasenjani? Mhlawumbe nendoda isho njalo. Angimazi umfazi onjani. Ayekho uligamisi. Unayo uyedwa. Kodwa uthakamazi. Wazonjani? Ngoba unoyedwa. Angithi-ke okunye okudala lokho ingane kaBaba ukungazi ukuthi you have a mission to your partner. Believe me or not, uThixo mayedibanisa nalo, wabuka the witness, my witness. Wayesebona ukuthi angithathe ngilingise ngami nje. Wabona ama-witnesses ami, wathi noma babuka bonke abanye abantu. Wathola ukuthi akekho ongamelana ne-witness yami except uMissing Keys. And vice versa. Ukuthi uye ngakho uye ongakwazi ukumelana nama-witness ami. Uma ufunda Ephesians 5 uqala 21 bavama kaBadoda uMskip 21 verse 21. Uqala 21 kuze kuqhubeke ukuthi kunjengoKristu elungisa ibandla lakhe ukuze lithi present lingenasisindo without wrinkle and without blemish. And in the same way okusho ukuthi kufanele i-witness yomkami ngimelekelele ukuze siyafika isikhathi sakhe usengcono kunalesikhathi saqala ukushada ngaso ngoba welekelelwa yini ama-witnesses akhe. Ngidlula lapha ngishiso ukuthi sinabantu within iparish yethu singabeviyo abakhuluma izinto ezinegative ngathi. Thina mhlambe sometimes we become offended. Singaboni ukuthi we have a mission ukuba sibajove ngoYesu. Bashoda ngayo ngoba ngaba bakhuluma nje. Bathetha ngalolu hlobo ngoba badinga uYesu. Ngakho uma ethetha ngalolu hlobo uyazi ukuthi I have a mission. You begin to pray ukuthi Jesu ngowakho. We have a mission of making disciples. So dlula-ke kusasa sesibuka ukuthi-ke sisebenza kanjani. Bengibeka njena isithombe sokuthi eviyweni akukaze kube smooth sailing. Ungaqhamuki nangaphandle, uqhamuka from within. From the Paris level kuye ku-Dawson level kuba nama-challenges, but we stand ngoJesu ngoba asilibali lesamuntu. Uhlupheka kakhulu uma ungezwanga, kodwa uma kukhona uma ngezwi owalizwayo. Noma izinto sezinkulu ezedlula ukwenza, kodwa uvela uthi nje kodwa ngoba ngiyamazi engamzwayo. Injalo soqhubeka-ke ngomso sesibuka-ke ukuthi-ke kulindeleke kithi kakhulu. Bengibeka njena a picture ukuthi it was never ever
easy go ukuphembeka kweviki.